Shubor Nakashlem Jong Nongsan Hima. Katanat Khlaw Jong Jhadc Hills Autonomous District Council Jhadc Ïasoi Soskular Nik Memorandum of Understanding MOU Bat ke Tree Company Nak Bynta ban Pynrben ban Penjerngam yang Yikijaka bat ki Khlaw ki betap kibali try ke District Council. Ya kani Soskular kibali ikut nak Bynta Southhosnam Ïasoi ke Jalang Lingkot belong Conference Hall ke Office Jhadc Hakasan tarik nailar. Ya kejinya lang lepnyat da uba HH Mormon consultant ke Tree. Ha kejinya dan lang u Chief Forest Officer ke Jhadc uba FW Bla, u Director Tree, u Sunny dan Kupar Mauyong, u Chief Operating Officer Tree, Dr. SN Gosawami nalor kiwepat. Uba FW Bla u dipintip baling bagan ke projek thung diang hadian sansnam ke Jhadc kan la banyo ya ke carbon credit ke bamut berada ki ding ki roi bah bat ki Khlaw ki nebet kinla ban khet ya ke jing bentai dak ba yo pisa nak benta ke jingla ban penbet ni pen khot ya ke air ke bajabo ya ni ke pisa latip kum ke carbon credit bala ban de shi company ki penmi bon ke jing jabo ha ke air kini to ki burom ko krotam ya ka pateng lembai yang kini ST committee ko kan ni ko yo jangan sket ye jingman jinglong yang ni mariam. Oh ini agreement memorandum agreement debu sign kamba so hasnem ke so hasnem to kebenta ko kertang tam hagi hiski wakat ni ba le depai ji ni hagi hiski wakat ni penem kanding tinong chong tinong yang jeng tiaw rok kwi pen atli district ke is go west penem kami di ding gedang lum le chnai di kenor di pelong di cuki kun to slam nek ki kamar so sansnem ndai le chnai di sakat di khanyin unek du aresnem kedau tok yo me ding di he tade kini keperiat ko sop hafnem man ko biang ba tade de kalim yonga iku ong khmat kini ke meeting bekat ni wah kam ke petik hapo ST committee ke ke benefit ini giji ki mentoy wade yo ini kini ke atri re kam jini sem ki perlu jumun kenokong to cái ST committee đi cha có bộ thông tin cái tháo trong cái ST committee của em phải lên trong cái này cái tiền cái bộ lên em có lên em cũng em lên năng quan công to do ý là bộ pen jerngam yang cái tháo trong cái council cái bộ lên của cái tháo cái bộ thông cái này được atri cái tháo trong cái council là đam man cái tháo của yêu peman kam cái agro forestry komut utung lang yigiding Khlaw we yigiding so ko ya jumentoy ya ka ST committee hi gorok wi ko yo yu penem kam hagi stem godawan leni ka jumentoy wo yo ai na gani ka atri project we watershed kam jo green harvesting ko le wala ka ta thao ko i yo yu biang thum le to man ka tourist spot em go project ko wa ui ka fund ni ka kran Lengbat atri ya ka ST committee wo chana ke director spot ko khado khadwai ke jibut toy ko i kam do khanai po ST committee lengba ke carbon credit biang bah bu ka ya ke ni MOU agreement so pass ne ye bah ya ke ni carbon credit mi ga yo system dan ni mari thumi ding em kami ati ni ga ich ki wo biang khado san snem de sao tho wa to hadin san snem uyo iya kini ke mentoy na kini ke carbon credit kamu tipi ki Khlaw ki jang sentu giskut penmi iya ke carbon dioxide di am kami iya kini ke carbon dioxide dawa dai ki bitawan iri dan ngembang ni jing dai kam ke ya kamu da pen khana po ST committee kini approximately amount hadin san snem ke benefit na kini jing thung yi din uyo i kam ka san hajar ha ke chi hektar dang yi i ki thau yu he nang bon hadin kini jing ke ya kini ke jing yo mentoy uman ke haman la kesan snem yi ko ku na ke kesan snem ti ke kesan snem hado po shop house nem komun mendekut ke shop house nem de yo harvest yi kita ki ding ke yo ki ding yo he ki chike ke won yi ke won put di wal do chile sos nem ke put di pa house nem ha chana yi ke furniture ni ke yung ke sem yo ni ku khado chaw put ke ni ga ke berta ke chula ciki nong chong chnong yang ke chnong Jhadc Hills rock wi pen atli district ke iso gawes net khantam yi nong chong yi ki rang ba chnong
ya ki kur ki em ki thao yo ki he ki selen yipi ya chemo Dr. Mormen de ka bentau yo ki di sekhet Ngi dalade hi bangi experience ru dalade hi ka impact jongka climate change mo. Ngi ba sibun kilum kila long baran mo kila sa syra kila long selan kiwa kila dry mo menta. Bat kumju ru kani ka khta mo ya ka kwat ka khya ka jungi bat kumju ya ki kun ki ti bat ki pateng ki banwan te kani ka regeneration Meghalaya kamdei tang ka project mo kamdei tang ka project ka bangi thung ding henrei ka dei kata ka vision ba ngin ya bangin ya trei lang kumno bangin penne penem ya kita ki ding ki bangi layat bangi thung ya ki wa bat kumjuru bangin ya restore biang ya ka biodiversity namar ba hakini kisnam kibal aleng nilai I ba kata ka biodiversity hari khasi jantia kala dunamo te kumno ngila banya trei lang ban restore ya kata ka biodiversity nambar lingba kata ka restoration jung biodiversity idon ru kilat kilenti kiba ki ecotourism agritourism ngila ban promote so kani ka project ru mo ngidon kata ka vision ka bangi trei lang bat ki communities bat ki kor ki clan bangin ya perkhat lang bat ki ya kini ki jaka ki bala long baran ne ki bala sa selan sa syra kumno bangin restore ya ki ha kata ka rukom ba kandon kata ka jing mentoy ru ya kita ki jaka so kani ka partnership bangi don menta bat ka Jhadc bat ka office jing CFO ka dei shisha kata ba bangin ya tray lang tray ringkat bangin ya try ban restore ya kini ki jaka ki bala selan bat kumno bangin pin embiang ya kita ki Khlaw ki betap ba kumbaong I Dr. Mormen ru bangin ya kata ka legacy mo na benda ki kita ki pateng ki banwan to kubleshi pun te katu kanina. Regeneration Meghalaya project. It's a 40 years long project. Its primary goal is to plant trees. Why plant trees? Because we need to improve the ecosystem, the entire ecosystem once we plant trees. There are lots of other opportunities and avenues that needs to come in. It is going to improve the environment. It is going to enhance biodiversity, provide livelihood, and ultimately it helps in, we anticipate that it will help in the well-being of all the people that are staying in Jaintia Hills, both East Jaintia Hill district and West Jaintia Hill districts. And also it's an important project because it's going to mitigate, it's trying to mitigate the hazardous maybe events that we are expecting due to the sudden climate change, and looking forward that with good hope that the long journey we have from today becomes very smooth. At times there will be challenges, and once we discuss, repeatedly involve all the stakeholders, we can see problems, that challenges that comes in front of us. Lastly, I will also again like to thank the entire office of the district forest officer, JSADC, for taking this forward. With these few words, thank you and all the best.